Stiže ekipa Danske. Mogli smo napraviti čak fudbalsku utakmicu Srbija-Danske ili Srbija-Nemačke, ne veze, ali... If you want to come and taste some Danish traditional food, please come over to our stand and have an aquavit and some Danish smørbrød with testicles. On nas je pozvao, ko želi da proba, može doći za njihov štand, koji se nalazi sa moje leve strane, evo vidite. I danska zastava, naravno, tu je. Sorry, John. Hvis der er en af jer, der kan gå fra, så kan I bare lige stikke et par minutter. Så er der ræbkonkurrence, der består af ræb. Yes!